Vrhovni sud Srbije u postupku zaštite zakonitosti delimično usvojio zahtev tužilaštva, utvrdivši da je u oslobađajućoj presudi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije bilo bitnih povreda krivičnog postupka, navodi se u presudi u kojoj insajder ima uvid. Ipak, delimičnim usvajanjem zahteva za zaštitu zakonitosti, Vrhovni sud nije ulazio u pravosnažnost presude i time je praktički stavio tačku na postupak koji se vodio zbog ubistva vlasnika listova Dnevni Telegraf i Evropljanin. Mislim da u ovom trenutku na vezi imamo Ivanu Stanković, izvršnu direktorku Slavka Ćuruvija fondacije. Stevanović, izvinjam se. Ćuruvija fondacije. Ivana, čuli smo da ova presuda ne ulazi u pravosnažnost, odnosno ova odluka ne ulazi u pravosnažnost presude Apelacionog suda i da ona ostaje na snazi. Kako fondacija vidi ovu odluku Vrhovnog suda? Pa ja pre svega moram da pozdravim ovu odluku svakako jer ona ukazuje na ono što smo i mi ukazivali, a to je veliki broj nelogičnosti koji se dogodio u presudi Apelacionog suda kojim su oslobođeni, ranije okrivljeni i ranije osuđeni, prvostepeno osuđeni za ovo ubistvo. I to jeste nešto što na jednom, da tako kažem, simboličkom nivou ipak pokazuje da država nije učinila sve što je trebalo da učini, pravosudni sistem nije zaštitio pravo na život u ovom slučaju. Međutim, ono što ostaje kao jedan gorak ukus u ustima nakon svega, nakon evo bezmalo 27 godina od samog ubistva, jeste da smo mi ostali bez pravde, da, kao što sam rekla, u slučaju ubistva Ćuruvije nije zaštićeno pravo na život, da požosto nema posledica za to ubistvo, da mi čak nemamo ni sudski utvrđenu istinu ko je odgovoran za to ubistvo i mislim da je odgovornost ovde ključna reč. Dakle, odgovornost onih koji su odgovorni za ubistvo, ali i odgovornost onih koji su nas doveli u ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo, a to je situacija bez pravde i situacija koja zapravo šalje jednu zastrašujuću poruku svim nezavisnim kritičkim novinarima i svim kritičkim glasovima u ovoj zemlji, a koji kaže da evo može da se bez posledica čak ućutkuje i ubistvo. Ivana, jel možete da podelite sa nama neku informaciju da možda malo samo gledalcima objasnimo šta je to sud našao, Vrhovni sud našao problematično u smislu zakonitosti, jer ovo je bila žalba na zakonitost krivičnog postupka koje je uložilo tužilaštvo. Ako se ne varam, tu je bilo i nekih dokaza koje je Viši sud izbacio, Apelacioni je vratio, pa su opet izbačeni. Na kraju je, bez obzira što su ti dokazi koji su se bavili pre svega lokacijom i prisutnošću službenika državne bezbednosti na mestu zločina, neposredno pred ubistvo i u vreme ubistva, na kraju su ti dokazi formalno ostali u postupku, ali nisu jednostavno uvaženi u kontekstu donošenja presuda. Je li to bio nekakav ključ ove priče, da je sud praktično zadržao te dokaze, te takozvane trake, da kažem, koje prate putanju i komunikaciju, a nije ih uvažio u donošenju ove odluke? To je bila, čini mi se da je to bila jedna od primjedbi i jedan od osnova za donošenje ovakve odluke Vrhovnog suda. Pa, imamo nekoliko stvari u ovoj sada presudi. Odnosi se na iskaze različitih svedoka koji su prosto činjenično netačno prikazani u presudi Apelacionog suda i to je Vrhovni sud i zaključio u ovoj danas objavljenoj presudi, ali upravo to što spominjete, te trake sa baznih stanica koje su bile jedan od ključnih dokaza koje su zapravo smeštale okrivljene u samu blizinu ubistva, u vreme ubistva i pokazale da su oni imali intenzivnu komunikaciju neposredno pre i neposredno posle ubistva, dakle u neposrednoj blizini Svetogorske gde je Ćuruvija i ubijen u to vreme kada je ubijen. I ono što jeste nama od početka bilo neverovatno u presudi Apelacionog suda jeste da se u
prvostepenom postupku prvostepeni sud je u 2 navrata te dokaze isključio kao nezakonito pribavljene iz postupka i u 2 navrata je apelacioni sud te dokaze vratio kao validne i oni su, dakle, ušli u tu konačnu presudu prvostepenog suda koja je osudila tada okrivljene na ukupno 100 godina zatvora u 2 navrata i sada taj isti apelacioni sud, dakle, posle 2 odluke da to jesu dokazi koji imaju težinu na sudu, sada odlučuje da oni zapravo nisu zakonito pribavljeni i da ne mogu da igraju odluku u konačnoj presudi i to jeste, čini mi se, najznačajnija stvar u ovoj današnjoj presudi, odnosno presudi od pre nekoliko dana, od danas objavljenoj Vrhovnog suda. Hvala vam mnogo što ste Hvala govorili Ivana za mnogo. Insajder. Bila je ovo Ivana Stefanović.